1974 I na me timber contractor bi na ye adwuma as a sardine clerk na man bi no ye adwuma we friend Alex. He's a young man G sikaduro uze ade no so wo ye ni suman se de ne a ebe pie obi ahu se sikaduro no akwaje 1 year se okwaje sikaduro no ye man 1 year ebu wo no a okwaje a akukọ a woni ndi be se 3 days akukọ a won didi na no benya sa akọ no he oduru efo ndo oye duro no ode aburo begu ho no obi akukọ no waye obi bia ma owie no se oni aburo no endo ofa ba akọ e 1 year 2 2 years 3 3 years ma me kana se me no ofa akukọ no ba ya akukọ komde no won na aburo no ofa ba akukọ no mene it means obenya 1 year is kan beba na man ni nya sika ozua na enwanwa sika akwaje otoka we nu oto ayi articulate ayi timber trucks yi bebre oba na mavo o chase gasa odi just 1 year no konya accident gbanai eno wuye oni bi so obu ho out wi asisia onya no ho bese wudi 1 year no owu a ope die ntira obese ogidin obi ehunu se obewi ase no obenya iska Akwaba shonko eba too much JH fide eso nana ama obusia enimidi na medi edwaste ya na ye ensema esi wo maimudi di kano elemedi ebesumo na ebusia fo meka no san memora ensem no pekope di abeto just si atrese abrante bia ne din ede samo asara wedi emfishia 20 years pe ne papa woni ne etifie ewo Eastern Region Enumboso Asojaman District ne papa ekon abrante ne dem si wokohwe de ekoso eja neba wokohwe ne asetire mu e woni dem ho a obowura ha nipeti kokra ne tese other parts ene gu onti ayem hihye eni ehu ebo eja ne nti odi speed ene de kobo apolitifo amane se wo mo behwehwe mu de ekoso e wo ne ba no edem ho no no so mo bae no ne kware se na papa no ebe report no wo ba ne dem ho no so no wo mbe hu nipa part no ne no and I sparking a whole lot of conversation on social media. And I gonna afford to say, hey, now granted 20 years dear. Nipa a pattern what the other na quite ben so crampo no who say nipa crampo utimi ku nipa and then the whole yamaka ese o dem who crampo ni mu ana. Ne was a from back philosophy basic this week we mono Benin a trendy pa na is it connected to Benin issue na na. Ebedi sa and come over near Debra e try ho e dia basis. So Emamo Akwaba Shronko Ebim Apostle Ajaman Prempe and a day Menino Ebetche and Komoi. Na Mubekaya na Safo Dan no a year the Bible Church of God 7 days Tuba Jan Shake as well kindness and a movie with us for no ewo. Apostle Mo Akwaba Shronko. Oh yeah, me mammy. So who's who are the energies that can be a macam mammy no. You open booze anity. Mama pena mama menyi pekope e o mponyi correct na mi show mama obebi bia o yo yam ko podo ne crazy yes okay me di buku no no great na apostle asafomba any so for mama ho to say radiatum obia ho ye oni bie ni fie ede radiasim apostle efi America kreni debi ada wo social media so a emrante ne mabawa aba ne we ka Benin asem
beni ye hwe mu ko mu eko mu no eye ndro ensem se mala mo bi di edro ni sa sikedro ni sa nyama no eno na wo mo ka wasem na beni kro na nkasa mu no ye hu mi se ekro no sa edro to ni sa nyama agidin wo ho pa nkofo wo ho na edin wa dance na emrante ne mabo wa de na etiesi wo mu ntem a sebre wo bia pe ne ho entem to benya ne ho emrante eye Ousua. Say nipa prepe ntem. Say obenya ne ho. Medawasi. Edi kana nchia oni wadwuma efo. Nsiran kamo. Urade mama asomdwe ne wie. Na urade obia koma so ade no. Urade emfama no pepepe. Ahefo nso esre Yankopɔn ko nimdie ni nhyira ma mo. Na yere ne memba nyinaa so ane asafo no na me nhyira mo. Urade mo ho ba obibia mu. Nipa pentem anya sika. Na sese ewiase na yete no. Se ye ne yete wiase no ye hunu se. Wiase na akɔwie wie. Wiase wie na ni Abemua be 25 years, 22 years, 18. No, na over car, Cassiabi, they are trying to bear 2 billion, no them. Who may be going to scan free? First Timothy chapter 6. No, would I say? Morning, ni hini eni sika pe ya binu mo di akiri ayira kwan no mo de yawo bebre awo sika ekum nipa ese nipa sika krono so na ya de yi woni se aho kire enti na nipa ne de yesa wodi ase na ohia wo wiase ene sika nso so wo wiase ni nyina nso efiri Nyankopɔn mu ene bae na ayi mama chewa de yenti a wo mu yesa no se omu pe ahunyade mu pa ahunyade na enipa so onsu nyame mfa no ntu Nyankopɔn so enti ewiase na fa no mu enti ohun so na nfu bi eda kam wosidan na onu so opeso yesi na danfo no bi ozu ni mi de enti a wadanfo no woduru saate bia na odi mirika na akọ gisika duru esi ana so ayeye na daache no wo wie ni baba o na so no de omo nyadan omo nwene ho so me kanse 1974 I na me timber contractor bi na ye adwuma as a sardine clerk na man bi no ye adwuma we friend Alex is a young man woji sikaduro uze ade no so ye ni suman se de ni a ebe pie obi ahu se sikaduro no ahoje 1 year se okwaji sikaduro no ye man 1 year ebu ho no a okwaji a akukọ a woni ndi be se 3 days akukọ a won didie na no gbenya sa akọ no he oduru efo ndo o ye duro no o de aburo begu ho no obi akukọ no wa ye obi bia ma owie no se oni aburo no edo ofa ba ko e 1 year 2 2 years 3 3 years ma me kana se mini ofa akukọ no ba ya akukọ komde no won hu aburo no ofa ba kpo no mini it means obenya 1 year is kan beba na man ni nya sika ozua na enwanwa sika akwaji
otoka we no ato ayi articulate ayi timber trucks yi bebre oba na mavo o chase gasa odi just 1 year no konya accident gbaran ero wuye oni bi so obu ho out wi asisia onya no ho bese within 1 year no owu a ope die ntira obese ogidin obi ehunu se oberi ase no obenya ska so ti ase adubu sam ya na o se be ka bibi sa akere o yemra abrante yi asem eso 20 years abrante woni kren shede mfi yesa na woni wo papa so na sa atefie na no eye den na nipa ehun say nipa part ebepiem wo dem abosa se mo wotwe ho sen yo osu a me dawase mi shira pa ene medical kan boni nyina hini ni sika bonzam o ko pesika won ho no ma otafo bonzam on chaade ko no ope enipa no monska wodi nipa komano won so amoska na nipa spare pass no o mo na ye wagana akra no ni Kumasi ni takwado mu ni ade no o pe nipa flesh meat ya obenya obenya wa hinfa o krem da bi apostle mi amenti bi ase se si ade wo bi pe nipa ehun bebi ato anaso o pe bi de an na ade a wo betimi abowra bebi ni wenye bi ato ho se de ye ton na ntwinam aponchinam odwainam ye ton fish e wo dwom nu ni ade no enipa pass 1979 June 4 amra mampani dada JJ Lawrence ba power na baby na e friend Lawrence Park aye car park no ho no mu di say money na it ne ho it Lawrence ba here no onya hint ano de bulldozer ni ayi ye friend say caterpillars no di gwi ho nyina tugu ye makola ho enima na ekoso ho tumu se Ghana fo yenye ye ton nipa ayi human pass ho wo gwi ho nyina tugu ye tama wo dua guo no awowo ene moa pa epie firi ho no sese ho no na utumi enko This be a okoton ye be a war ni nipa ni adi she re je ye so ne ni eden wo destroy ho nyina ma wo piepie wo mo de excavator no mo ne ade etwi wa mo ni nyina so kum wo ene wo pam wo mo ye ho nyina na wo de ho ye park na ye friend running park me na me ka chiro still ani bada so ye still anybody say here na the bat me hwe ne yonko ni panim edi no boni say oni pani ubenya biato bibia viri ni pananse kosi na pampa pass nyina na da bi o apostle won motor so motor de akoya diden o mo de to de ayeden nya bi na ake bi na abusa mi we ni papa kwato say eguni dem o konya rehene o konya rehene bibi de didi ko ni no asem ana de odi yeso asem ko we na ni pa yira ebati yesi abayo bi na nse ekura si abayo bi ayira na brantie bi ayira ne pani bi ayira obi otin fie otikrum wo yira sen na za ko ba bi kura na za ade asano a ne nipa hu na nkanye nze wo de nipa no wo hwe ba bi a ote na obisa no mo otimi di nakọ ana radio station bi ade nakọ akoja ana meboa omunya ni sa nipa ayira ne ade nyina no de omu ya no echiw ye kum ye yiu pass ni nyina be ma part oba de everything wo be bia ato wo benya ejinanga abranche no 20 year young guy wo okunya sa ne okunya ne okunya ne nye ni se ni papa so asi ya kum nipa ne twan pass no kre endi e ho
na apostle no no sa no okoto a ode yeden den fa so no benya wo se okope se nam uko edwam na okoto na ntwina unum se yeden a unkwan bi besu kati kwan bi ubetim bi aye ni wedi froye ubetim bi aye ni wedi se na okoto aponchi nam so nti nipa nam okoto a den na ode beye obi o ha o wi nipa nam apostle ne wi ase ati egwa am say Nigeria side baby e onkofo bi o mo bi nipa nam okay East Africa bi wo Ghana e bi wa na unhu so nipa pass nyina mo Idi Amin former president of Uganda no onu nipa mo ja ne fridge mu nyina ne nipa nam ewuwogum onu nipa mo ja na ne power na ba no odi nkwase asem we are no okun oba kwa no da no okun ato atwere ende komo a o wiase because bonsam onu o wiase ena wasisa nipa bebre di nachi obi di okoyeska duro edi abrante 20 years ane papa ko hunu sa nipa ho ne ma awo ne dem no so ye bibia no de ye o di ko peska na wodi ko peska apostle peso umre kakra impenifo ena omo asay mebu ni dachi ana say dia na ekoso because say ano abrante dey na beta pontini ato na say class na mechanic no na beni trend no ekofo di na so ka say ho na wo kwa benya onwe etumenya onwe di etese obetime di ye ntem ebi tu kwan ko ho ye wo boys wa ye form saka wa boys ade bi ada omu di atwenti wo ho ma de omu koje nyama wo ho ede be yo nyama enu nti empenifo no na abre emebu na se anase o ma feli ye enti na nkofo no emebu no ne pe kwa fofo mbe nya omu ya na se ya na ni bra hye ma ene ede pe hu ntem de nya ye hu ama ndo asibebere onhu ze de asema Bible aka bia itwa sebe ena ye adwuma okay onhu 1 Timothy 6 verse 7 to 10 was it yan fa ya mewi ase the dear ni yan fa hwe so mfiri mu nko na pose se kom so ye ya so na ewi ase wasi wo mo e pay ho nya no ehwe ensohwem akono boni ene akono nhyeso no mo de yawo bebere wo ye ho na boni nyina hini ni sikapa ebi ni di akiri ede yawo bebere awo ni na mane se adwuma de Nyankopon ebi ase obo nipa emra Adam ne yire eya asode wa awurade so no na pam mu free aid ntomo o chese oba de Genesis chapter 3 verse 15 now o se oba obanyi sen iya mu na obanyi sen na ba wuma na oni begina okun ono bedi uso na be ma nso de o ga chese woni mfifire na obesan gu akosi so obesan ko ne ti na the team na fi bae and the team na be sako so what as here it means nipa be adwuma ansa na odidi ena obu ho a ompe adwuma den obu ho ka so ngo sua adwuma ebi a maybe no ni papa ni maame awofo no eniska bi a owie junior high awofo niska se senior high so a awofo niska entine se obogwa ko bi a obogwa ko sua adwuma ana obefa ne emesiniti no oton no abre no nyeska no onye oka quick money obe quick money so adizo okọ bonzam nchen ogo bonzam nchen so nipa no begie ye wo mrantie bi kura phone yi so omo ni abrofo ekasa na wa ne voice se oba na wadada broni no na broni na bread dollars ebi no dia omo ye no enukwe so no on kwa na mo so odi nyeska on nyeska bebre ebi no ebokron bi e am robbers no dia pace cantem ebi so enipa ekobon samo eye abosom ho ekokojiska yes
It is a human person now who can be. And you do so. Oh, if you are seeing when you went Yana can when you go for Nipa. Now go for Bufu Nipa check. From the time of Noah. Now I brought 20 years. I won't know Papa anything. I found me. Yeah, sure. From reports in the company, Papa crack or two. Sandy man wanted them on. Oh, so say, and one until a new cramp until a walk a branch and come or hospital. Or Bonipan, son of a Portuno, I'm a police form. Or Bonoman hospital because Auntie I see him. Who to Papa and no mammy see, ni mammy as a man, but Eddie, ni Papa Cohun and quite not in a PC. Now to Papa see over Papa show. Now as I watch never say I beg with them, not dear and crown I will pay with Yassi. Then I will shame him to Bina. Upon the vote, we say, we say, I don't trano, Bahamas. Behum baby at the Kotia and call it quiet. Was the letter worker? So, Matthias, indeed, I see a gloomy dear. I will if you to take. Yet a number person in our walk, a horse side, a best I could see we are here. It's answer, or Nipper will say, I won't share ya. So, I won't share ya, who hear air, we hear yet that. Nina more, you know, to be a vessel very big. Indeed, quite be above for swa, Ubenya Scarron, Ubenya, Sika drove one, a bin me and young to four. Omo ye to, a we are singing, Omo ye to, a Christian song, any one more churches in Muniadi. Oh, a van years, a drum on Kochi. A beer of a Kuminipa. Obu a obeye rituals bebre nipa pass ni ado no ba no age to me no what to perform well no nya fame e wo nipa ni na sika no ba mo o sa ni mani nyina no eya a omo age din no enu ni ade no eye sika duro wo ze last be me so ba ka me ka cho say ewiase na ye wo mu no obi a yes wagidin wo mo yagidin wo wiase nyina about 90% e abonefo nko. Oh yes, o mo nya de etere esumu nyuma ya o mo ye senga awurade biebie ne bi so a kire ni pa ke be hu se nipa tiri mo osu o da zani tiri mo osu o ti onipa ye nipa bone nyi enti na nyankopon me ka che wo se wo kan no wa mre so Genesis 6:5-9. Nyankopon hu se nipa bone e do so bebre wasase so ne nipa kon mo dwen e ye bone nko adam na de bia eni nti nyankopon nu so bo nipa na eye ne yawo na komam enti wodi nsuo be se nipa nyina na ogi Noah onu nko ne nyame adom nyame ani madom efi se Noah de no ye de patene ne o ye pe wiase enti bone nhyase wo wiase no enye no enye ye tam ni efiri tete eni nyame ka so onu nu so bo nipa. Still I'm telling you onyankopon onu nu so bo nipa tese ohuniya o so ohuniya nko ambo nipa onu nu zai hwede ekoso wiase awudie obetimi de ne maame owo no ekogi sika ne maame a wachima wo no wotimi de ne kogi sika duro kumu ni maame de ne maame akoma otango bonsam no anye sika bebre enti na apostle the metwasi ya opate so omo yeku omo de saa nyama no ye de omo ma obonsam ti se omo krampo mu ye Christopher kra omo da ne obonsam de say ye Christo de o se papa Yesu ka se Matthew 7:21 o si yo biara o se me se urade eno be ko so ayi na de o ye meja wo so na pedi da bi o meka omo ayeku omo no saa nkofo ne yeku omo de saa nyama no so na o ka se ne maame kra no de na komo obonsam no de agiska nti se ne maame yo Christo nu kra mpo na ofa apiti kwan si de ku ni maame anti ni maame akoda ne obonsam de ana ebe din se o Christo ni so obetumi akoye bonsam de ya o se omo ekwaji agro na ye fra oni pan kra ne nsunsun awo bonsam wo edi o fra o kra na usunsun na onya pe obetumi akun obetumi duaye no bo o fra ne sunsun anansa ne kra na unya edi ontumi nkono
a Christo for near the no. Zoe Christo ni ma pa. Or tamvunu ntimi mfaw enkoji bibi saa mane ye ende enyi so aha na me ga say mami papa abrantie wonam wiase gari no protection onsuro hwe nyame ni pebia na say nyame ebebia no eje twa ho ahia light kese bo mama so agents guy yo enti so bon sam so obefa akoye bibia enye yie. It will never work. So na me get bia mami kura no o ti wiase abede hin ori ensan ori braboni no ba mami obo ama papa yi subamboni no wom o de no want to wiase so ene one nam ye edi wo no mo ati za akukọ ohun akukọ ni mami ewu eja kokọ ba tan ketwa ya ni mami ewu bo se onu nko anam ho akroma nam sura ohunu pewere obechino kosisi a ba akukọ ba tan bia no se eyi ni ma no ono no hunu akroma no mu nyina ko hye na se edi akroma no hunu se maame no odi ma ni nkora na hye na se a odimi ma wo afa apa ba bi no afa no odi ni mercy sani yankopon ye ni ma edi yankopon no yakukọ ba tan ena ni ma no wa kan ya hye na se edi obonsam pewa onyan so nti se obusa na de metuma ka kire no enti na urade se mo mfa mo honto onyankopon so Bible sa na o kan Apostle yedi yankomo ne esi no fefutuo ema ye emebu a ye ba maiwa ne mrante ni a ye ba de se ye pentemenya ye honti na nam so ye fa kwanbo ne so e de ape ahoyade no awurade ye nkwafo awurade nyankopon ye otumfo o asem bi e kan second Timothy no chapter 2 verse 22 down yenti awurade asem o si dwane mranti biremu akono ne ditene gidie odone asumdua eka woni wona ofiri akoma emutie mu efre awurade bomuchi amen mami fa wi ya okay o si dwane mranti birem akono eno na awurade aka so enti emebuna mosiso mrantie ne mabawa ye metuma ka kire mu no se ewiase we ye ba na kontu sabe wo ba wiase no na onimi se wo be nyina beduru abrantie bi mu ana se ma baba wo bi mi se wo ye mo ja to ada ma me yem ena ama me yankopon wo dane wo saa kakra na oyi wo pie wo show ma me yem for the past 9 months no wo hu na onim say ya wunya nompe eni nam tita oni pedua hono you don't know wa hu ya wo tema wo wi aye na wo mu ma me nifo wa hu eduru mra bi na wa hu se wo ye nipa di ka hu se tumi bi ho na wo ye wo sa ti wo ya brante ya baba wa wo ye nipa dwene di America no ye na sa onyame no a o ye wo sa awo ye funu mu no odo ho ba tom so no yi wa dwene afiri wi asenke kayem edi dwane mrante bidam akono na akono e wo wi ase no wodi akira ubewu boni edi mrante e mabawa we di America kira mu no won sa kira mu adwene no osoro ahini no aben na sika uwu a ubeja ho onipa bewu na sika eti ase Apostle phone number eka ho ema ahwefo enti misrom bebre sikaduro edi ani o akono boni kono nsoso eniema ekoso nyina no emfa ye nko bebia edi ukọ sei ti misram de maka kosi ani mento aso bio obanyansafo ye bunu be ne yenka na sem the number be de ema muni komo twetwe kakra o ha 0544
26 26 14 0544 26 26 14 020 70 200 11 020 70 200 11 Ghana for ahwefo ne yetiefo edamu nyina ase onyankopɔn nhyira mo no no ntene ne nkyerɛ mo Yesu Kristo din mu amen amen ebusuafo enede aha ene edi besi na story a police for kyerɛ sɛ bebi edu no abrante no wɔn akache nanso onye na twin so obie na nompo ena wakasa kyerɛ nsɛm emu na nti yɛde ni bedi akyi kopi kosita abrante bebie na no akyerɛkyerɛ mu de kofa ɛyɛ human part eba ne demonia no wɔde tudwa yɛnso ɛde bɛso mo ɛwɔ video so no nti subscribe sɛ won subscribe ya ebiem so share video we no obi bia so entimi hwɛ bi na wɔn fa mu aba follow ye ɛwɔ ye IG page @tumagh_. Medindi na ama owusa that's na ebesan edin hyemu bi makramo.